Wadidaw, menemukan kuda coklat sama sapi besar teman-teman. Wah wah wah, kudanya ngamuk teman-teman, lihat. Wah wah wah, lucu sekali ya teman-teman. Wah mantap teman-teman. Oh, ada sapi warna coklat sama kuda warna coklat teman-teman. Wah wah wah, kudanya naik di mobil eskavator teman-teman. Eskavator warna kuning. Wah wah wah, mantul sekali ya teman-teman. Wah keren, tapi kaki-kakinya belum terpasang teman-teman. Wah wah wah, mari kita pasang dan rakit teman-teman. Yang pertama, rakit dan pasangkan kakinya. Sapi coklat teman-teman, sapi jumbo, sapi besar. Wah, sepertinya seru sekali ya teman-teman. Wah wah wah, mari kita pasangkan teman-teman. Yang pertama, pasangkan kaki paling depan dulu teman-teman. Wah keren teman-teman, sapinya warna coklat. Apakah ini cocok buat kaki paling depan? Tidak cocok teman-teman. Wah wah wah, mari kita cari lagi teman-teman yang pas dan cocok. Wah mantap teman-teman, apakah ini cocok buat kaki paling depan teman-teman? Wadidaw, cocok teman-teman, sip, mantul. Selanjutnya kita pasang dan rakit kaki paling belakang teman-teman. Wah wah wah, mantap. Mari kita cari kaki yang lubangnya 2 teman-teman. Wah sepertinya ini teman-teman cocok buat kaki paling belakang. Mari kita pasangkan. Wadidaw, pas teman-teman, cocok, mantap teman-teman. Mari kita balikan teman-teman. Tersisa 2 kaki lagi teman-teman yang belum terpasang. Mari kita bantu pasangkan teman-teman. Wah wah wah, yang pertama kaki paling depan dulu ya teman-teman, seperti biasa. Mari kita cocokkan dan pasangkan. Apakah ini cocok teman-teman buat kaki paling depan? Wadidaw, mantul teman-teman, sip, cocok. Kaki terakhir, kaki paling belakang teman-teman. Mari kita cari teman-teman. Mari kita pasangkan. Wadidaw, cocok teman-teman, mantul. Kaki sapinya sudah terpasang semua ya teman-teman. Wah wah wah, keren sekali teman-teman. Selanjutnya kuda coklat teman-teman, kuda yang naik mobil eskavator teman-teman. Wah wah wah, keren ya teman-teman kudanya, kuda jikrak teman-teman. Mari kita pasangkan kakinya teman-teman. Wah wah wah, kita pasangkan bagian kaki depan dulu ya teman-teman. Apakah ini cocok buat kaki depan ya teman-teman? Sepertinya cocok teman-teman. Mari kita coba pasangkan ya. Mantul teman-teman, keren, sip, cocok teman-teman. Selanjutnya kaki paling belakang ya teman-teman. Dia mempunyai lubang 2 teman-teman. Mari kita pasangkan, cocok teman-teman. Wadidaw, pas teman-teman, mantul, keren, udah coklatnya ya. Mari kita balik ya teman-teman. Tersisa 2 kaki lagi yang belum terpasang teman-teman. Mari kita pasangkan teman-teman. Mantul teman-teman, sip, keren. Wah wah wah, selanjutnya kaki bagian belakang teman-teman. Tersisa 1 kaki lagi. Wah wah wah, seru sekali teman-teman. Kita hampir cari teman-teman. Mantul, wadidaw, sip, keren teman-teman. Sudah coklatnya terpasang semua teman-teman. Wah wah wah, warnanya bisa muter ya teman-teman, keren, udah coklat teman-teman, mantap. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman.